aho kuvuga ngo ubeho muri iyi si ntibizamenyekane ko wayibayemo. Washaka wayibamo nka Yuda Iskariyoti, tuzatumwibuka twese. Washaka wayibaho nka Baraba, uri umukriminere uzwi wawe yogoje akarere, bakaza bakwiga nka ba Hitler, ukabaho nka Hitler aho kugira ngo upe kubaho gusa nyine utambuke tibazanamenye. Bamwe tuzatuheruka amakuru yabo tuvuye kwirimbi cyuruwa wibuka yuko Gisegeti bavuga ko akeneye guha Amerika ibyishaka ariko cyangwa se bira butunzi ishaka ariko ikabarindira umutekano. Bamwe rero muri leta ya Gisegeti babirwanyije bavuga ko n'abatavuga rumwe nabo na FC no yabirwanyije bavuga ko nubundi ibintu ugiye gukora niko gufata igihugu kakigurisha ariko ngo bakurindire umutekano. Ico bagaya ni imiyoborere yawe. Rero wa FC cyayi guhora ni imiyoborere yawe mibi yo kwica bamwe, yo gufunga bamwe bira mupango, yo gutoteza abantu nta mpamvu. Ibyo ngibyo rero nibyo baguhora. Naho Amerika havuga abakongomani ntibazokwemerera kandi wowe tuzamenye uko byakugendekeye. Tukabashigikira muduhaye kwishura tukizana mukaduha gutura natwe nkuko namwe mutuye. Murabizi ko muri Kongo hari amoko amwe atazakorwaho n'indakoreka. N'indakoreka amoko amwe andi noneho yo kwica, gufunga, kunyaga. Iyo mutisha abantu mwababuze mwica inka zabo. Ese uko inka nayo ivuze iki kuri wowe, igutwaye iki? Inka Yes, ndagusuhuje nkwifurije igitondo ciza webuke ndetse nabugorobye nkwifurije umugoroba mwiza bivanye naho uherereye. Abantu bagiye mu ikanisa uyu munsi twizere ko mwagize amateraniro meza, twizere ko Imana yashubije ibyifuzo byanyu kandi twizere ko intego yari yabajanye gusenga nuguhura n'Imana no kuganira n'Imana. Twizere ko byagenze neza. Ndagusuhuje wiba ko subscribe kuri Neza Live TV kandi nagushimira uri umuntu w'agaciro, uri umuntu w'ingenzi kuri twebwe. Sinabura kukubwira ko tutagufite tuba ni nka ya mashiga atatu yo havuyemo rimwe ngo andi ngo ntazahagarara neza. Uri umuntu w'agaciro cyane kandi uri umuntu w'ingenzi kuri twebwe ndetse no kuri societe Nyamurenge. Turamukije abanyamurenge aho baherereye hose ku isi. Amahoro y'Imana akomeze abana namwe. Turamukije inshuti z'abanyamurenge zose ndetse n'abantu bakunda ubwoko bw'abanyamurenge. Turabaramukije amahoro y'Imana akomeze abana natwe kandi akomeze abane namwe. Dusuhuje abanyarwanda aho baherereye hose, dusuhuje abanyamasisi aho baherereye hose, dusuhuje n'abarundi aho baherereye hose, n'abantu tuvuga tukumvikana mu mvugo cyangwa se tuganira mu rurimi rumwe tugahuza. Twebwe aho twasengeye amateraniro yagenze neza uyu munsi, bigishije jira topic ivuga ngo kwiyambura cyangwa se gusiga kwikuraho ibyakunaniye ugakurikiza ibigora umubiri wawe. Iryo jambo riraremereye baryigishije numva ndasigaye kandi numva ni ryiza, hari ico ryanyigishije. Bishatse kuvuga ngo wiyambure ibyo ukunda, wigomwe ibyo ukunda, hanyuma uharanire nka ya ndirimbo y'abakozi b'Imana bavuga ngo ndaharanira gusingira ico umwami Yesu ngo yase niyagize gute harya konto nkuko. Turabasuje n'ukuri kandi twizere ko amateraniro yagenze neza. Abari bafite imbaraga zo kuja gusenga twizere ko Imana yabanye namwe mukabishobora, ibyifuzo byanyu bigasubizwa, ndetse n'abari bafite intege nke z'umubiri namwe n'ukuri twabasengeye ngo Imana ibaha imbaraga. Umubiri twambaye ntakigenda. Ejo bumeze neza, uyu munsi umeze nabi, niko kwako nyine niko umubiri wacu wumbitse cyangwa suremwe. Duhaye kwanza mpore abanyamurenge babuza babo muri ringa rishize. Kurya iyinga rigizwe n'iminsi 7 ariko ni iminsi myinshi pe. Habe uzarebe iyo wageze nk'ikibazo isaha imwe uba wumva noneho byanze epfo na ruguru byanze. Ariko twihanganisha abanyamurenge ndetse n'inshuti z'abanyamurenge bagize ibyago muri ringa rishize, dore ko
dusoje yinga, bamwe barirangije bameze neza, abandi barangije bameze nabi, hari ababuze ababo, hari abari mu bitaro bari ku babo barwaye, ariko wowe ukiriho ntaco watanze, wowe utaraje mu bitaro ntaco watanze, ni ubuntu bw'Imana gusa. Ni ukuri turayishimiye ko ikora ubushake bwayo, ikora ubushake bwayo. Ngiye gutangira rero uyu munsi. Amakuru ni menshi, amakuru agize yinga ndetse n'ayabayeho ejo n'ayabayeho uyu munsi. Ninga ngira ngo hari amakuru meza gusa yo kuja mu makanisa kumva ijambo ry'Imana, ndetse na gatanu ababisiramu bagiye gusara, ni posho naho abadive nabo niwo munsi wabo. Namwe Imana ikomeze bishimire, abahura n'Imana na gatanu, abahura n'Imana n'iposho, twese dusenga Imana imwe. Wowe nimba ufite usenga kazi yako bizo birakureba. Reka ntangire mbumvisha kano ka audio, hanyuma ngire izo nkavugaho, dukomeze mu kiganiro cacu, mubane natwe. Uyu mugabo nzamutegera cyane, nkunda kumukurikira cyane, numva amaono yiwe, numva uko yumva ibintu. Reka mbumvisha kano ka audio, hanyuma namwe maraza kutubwira uko muhama mwumva. aho kuvuga ngo ubeho muri iyi si ntibizamenyekane ko wayibayemo. Washaka wayibamo nka Yuda Iskariyoti, tuzatumwibuka twese. Washaka wayibaho nka Baraba, uri umukrimineri uzwi wayogoje akarere, bakaza bakwiga nka ba Hitler, ukabaho nka Hitler aho kugira ngo upe kubaho gusa nyine utambuke ntibazanamenye. Bamwe tuzatuheruka amakuru yabo tuvuye kwirimbi, cyurwa wibuka yuko okay. Uyu mugabo ijambo yavuze yitwa Muniga Ntama, niko bamwita, aherereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umunyamurenge wuzuye, nta yindi nkomoka afite mu bundi bwoko, ni umunyamurenge pire. Ariko uyu mugabo Muniga Ntama ndamuvugaho amajambo makeya. Niwe muntu wafashe ya mbere ubishira ku karubanda cyangwa se ubigira official mu kwamagana ibyaha bibera muri Kongo. Murumva ijambo yavuze ngo aba kubaho Yuda tuzatumwibuka, yagurishije Yesu. Ibi ngibi nibyo baza bitindagira ngo bupfuhagaze. Umugabo w'imfuru ngana gutya n'imyaka afite, w'umunyamurenge, kugira ngo yamavuga iryo jambo hari impamvu, kandi kurya umugabo wese kimuvuye mu kanwa kiba gifite impamvu. Uyu mugabo niwe warwanyije jenoside ikorerwa abanyamurenge, niwe mugabo w'umunyamurenge uzushigikira leta y'abicanyi bo muri Kongo, niwe mugabo uzusapotinga mu buryo bugaragara n'amafaranga akayashora kugira ngo buriya bwicanyi bugume bugerweho. Uyu mugabo mbere nkimwumva njewe numvaga ko wenda ashobora kuba agira nk'ikibazo mu mutwe, wenda hari nk'akatrauma agira cyangwa agira nk'ubundi burwayi. Ariko nabaje amakuru y'uyu mugabo nsanga umugabo w'umu intellectuel cyane, umugabo wize, umugabo ufite ubwenge, kandi n'ibyo avuga biba birimo ubwenge, ntabwo ari igipfu, ni ibintu abazi, ni ibintu abaratekerejeho. Iwe azabishikora ku karubanda, agasapotinga mu buryo bugaragara, pana bwo kwihisha, kandi akaja no kuri social media. Uyu ni umugabo wa mbere twumvise mu banyamurenge muri baraba bahanze bataba kuri uyu mugabane wa Afurika. Niwe mugabo twumvise wa mbere wateje ikibazo mu banyamurenge, uzi usansabiliza wazarendo na bamayimayi kutwica. Njyewe nagiraga wenda ngo ashobora kuba hari uburwayi fulani agira, ariko nta burwayi agira, ni umugabo muzima rwose, nta kibazo agira. Ikibazo gusa ciwe n'ukwanga bene wabo, sinzi ico bapfuye, sinzi nimba wenda atari umunyamurenge nimba ari umunyamurenge wabajemo yisangamo. Umunyamurenge wuzuye rwose, kuko natangiye mbibabwira, nta sanagira n'abandi bantu bo ku ruhande. Ise no umunyamurenge, nyina no umunyamurenge, kavukire ni murenge, umunyamurenge wuzuye nyine nkuko kumwe na ba Masunzu, kumwe n'aba bandi mubona bagenda bashigikira buno bwicanyi, bagenda bahakana bino bikorerwa abanyamurenge.
iwe aza abivuga ku karubanda rwose, kandi akabivuga ari confidence ibyo ahayavuga, urumva ko ni speech yateguye, ni ibintu kurya. Reka mbabwire, inza nkunda kubabwira ngo commentaire yawe uduhereza ntabwo ari mbi, kubera ko umuntu atanga icyo afite. Rero iyo muri wowe ufite ubugome, iyo muri wowe ufite ibibi, ntabwo ikibi se kiza gitanga iciza, hoya ikibi gihora gitanga ikibi, iciza kigahora gitanga iciza. Ni kwa kundi bavuga ngo matunda yikombere, cyangwa se ngo ugire neza wigendere, nunagira nabo kigendera uzabisanga imbere. Ibihembo birahangaha ku isi. Niwe ntaza atinya kuvuga ko rero biriya bintu bitaba, biriya bintu bidakorerwa ubwoko bwacu, ibyo bavuga babizi, aba yeriwe nyine ko iwe ashigikiye buriya bwicanyi. Ukibaza nimba yungukira hehe mu gupfa kw'abantu, nimba ibihombo bya bamwe bo. Murabizi ko wenda hari nk'igihe wenda Ububiligi bwovuga ngo tuje guteza ibibazo muri Kongo, ni nako bimeze. Reka ndeke kuvuga ngo kwa mfano Ububiligi buza guteza ibibazo muri Kongo, ibo inyungu yabo ntago ari ugufasha leta ya Kongo, ntari ya mabuye bashaka. Umunsi bazamara kuyacukumbura yose bakageza nko kuri 60%, nta yindi diro bazafitanya na Kongo. Bafitanye na Kongo iyo diro kubera ano mabuye. Ariko ano mabuye burya muzareba ibihugu byose bifite bino bihugu by'abaraho bigira peteroli, bino bihugu muri Afurika bigira amabuye. Kongo nayo iri ku mwanya wa kangahe, nimba atari uwa kabiri n'uwa mbere mu bihugu muri Afurika bigira amabuye y'agaciro, kandi binakize gusa bitazi kujaga umutungo wabo. Ibihugu nk'ibyo ngibyo akenshi usanga abazungu badatuma bigira amahoro, kuko giye mugize amahoro ntaho babona bibira, ntaho babona baca ngo baze kwiba. Ariko iteka igihugu cyose gifite akavuyo, umutekano waho utameze neza, ubujura ntibworeka. Haba harimo ubujura, haba harimo ubwicanyi, mbese ibikorwa bibi byose bigomba kuharangwa, kubera ko nyine nta gahunda icyo gihugu gifite. Ni igihugu nyine kijubanganye kandi gikize. Rero aba bagabo bagumye kubishigikira cyane, bakagenda babivuga, nizo bababarire no kuri, kandi tubasengera ngo muzahinduke rwose, mugire imitima misha. Ibi ngibi tuvuga ko ari nko kuyoba. Wenda uri ubundi bwoko utari umunyamurenge ukavuga iryo jambo, birumvikana nyine, twavuga ngo nuko nyine utari mwene wacu. Nagaza mbona kera tukiri abana twagaza turwana, ukamuvuga ngo wankusura nkomeretsa cyane ngo kubera ngo ntari mwene wanyu, ngo utari mwene wanyu, yari uwundi murara. Ariko biba bigayitse kandi biba bisobanura nabi kubona mwene wacu akora biriya bintu, avuga biriya bintu, yifatanyije na biriya bintu. Biba bigayitse kandi biba biteye ubwoba. Ni ukuvuga ngo hari indi baruwa mfite nshaka kubasomera y'amakuru yabyukiye iwacu ni muri Kongo, ariko iwacu nje mvuga ni ku Ndondo. Iyi baruwa nayihawe n'umuntu uri muri Kongo, iravuga ngo baramutse neza, amakuru yabyukiye mu karere k'Indondo muri iki gitondo. Ku Ndondo ya Rurambo, abarurambo barita babyumva, hararangwa amahoro menshi kuva babona abatabazi. Naho ku Ndondo ya Bijombo haravugwa umutekano muke, ni mu gihe ijoro ryaraye rikeye ni niposho Mayimayi yaraye inyaze inka z'abanyamurenge zigera muri 15 mu muhana wa Kagogo z'umugabo. Singombwa reka turi kumuvuga, ariko Paul yihangane. Naho mu irembo rya Kajembwe umutekano naho si mwiza, abamayimayi bakomeje kurasa muri iryo rembo ahitwa Nyatamira na Gikosi. Inka muri ako karere zikaba zarahunze. Andi makuru nuko isoko yakazi rimwe ahitwa Mitamba itakirema kubera umutekano muke. Naho abaturage niho bakuraga umunyu, isukari. Andi makuru nuko abarundi bakomeje kwiyongera mu mubare wari usanzwe uhari w'abasirikare b'ico gihugu c'u Burundi. Abenshi guhera ku munsi w'ejo bakaba barerekeje inzira ija Bijombo bakava ku Murambya. Mukomeze musenge akarere. Ngaya makuru muyadutambukirize ntibimeze neza. Ari amakuru ari iwacu, avuga iwacu muri za Ndondo.
amakuru atari meza, umugabo wanyazwe nka 15 Paul, amazina yari ariko si ngombwa kuyasoma, sinabyiza hari gushaka gusanga adakunda ibintu za social media. Andi message y'umupfu ivuga ngo kutimutama hapa, kutimutama niko kuvuga ngo vitesi kutimutama hapa Uvira mambo si mzuri, wazalendo waliambia FARDC kutoka wabaki wenyewe wakiongoza Uvira. FARDC imekataa hapa mapigano kuanza, population inaumia zaidi saa hii usiku. Major pamoja na wanajeshi 11 wa FARDC kukufa. Sasa FARDC umesema itawinda wazalendo hadi kufa, mtuombee, hali si mzuri hapa Uvira wenzetu. Abazalendo rero abazalendo nabo na leta zasubiranyamo kandi barabakoreraga, ariko ibihembo by'isi ni bibi, ibihembo by'isi ni bibi cyane. Andi makuru kandi aryoshe ameze neza nuko umuhungu wa mwabonye ko umuhungu wa mugabo wavumye igihugu imyaka 30, mwabonye ko nawe yaje kwifatanya na AFC, Alliance Fleuve Congo, M23, yaje kwifatanya nabo kuko yabonye ko ubutegetsi bwa Congo n'ubundi butari shasha, butameze neza. Andi makuru ari nuko Amerika yanze imikoranire yayo na Congo, kubera ko umuntu wese ufite umutima mwiza cyangwa se umutima wo gushira mu gaciro tiyoshigikira biriya bintu. Canada izibishikira kubera ko bafite imigabane muri Warikare nyine muri Cakirombe n'Ububirigi, nibyo birumvikana, ariko bivuga ko Amerika nta Kirombe hagira hariya, nta mugabane hagira. Rero Gisekedi yarimo yifuza ko Amerika yagira imikoranire nabo, ariko leta ya Kongo bamwe nyine batavuga rumwe na Gisekedi babyanze, bavuga ko nukugurisha. Gisekedi bavuga ko akeneye guha Amerika ibyishaka, ariko cyangwa se bra butunzi ishaka, ariko ikabarindira umutekano. Bamwe rero muri leta ya Gisekedi babirwanyije bavuga ko, n'abatavuga rumwe nabo na AFC no yabirwanyije, bavuga ko nubundi ibintu ugiye gukora niko gufata igihugu kakigurisha, ariko ngo bakurindire umutekano. Ico bagaya ni imiyoborere yawe. Rero AFC cyayi guhora ni imiyoborere yawe mibi yo kwica bamwe, yo gufunga bamwe bira mupango, yo gutoteza abantu nta mpamvu. Ibyo ngibyo rero nibyo baguhora. Naho Amerika havuga abakongomani ntibazokwemerera, kandi wowe tuzamenye uko byakugendekeye. Gufata igihugu kakigurisha urinde se, ntabwo igihugu ari icumuntu. Kuba ari we president ukiyoboye nubwo utatowe, ariko ntabwo igihugu ugomba kwigurisha nkandi se. Kandi igihugu nica bene igihugu, ntabwo ari icumuntu ku giti ciwe. Tugomba kumvira nyine amategeko waduhaye kwera kuri president, ariko ntabwo wogurisha igihugu twatukureba. Nairobi naho abasore bamwe bakomeje kugaragaza ko rutugara, kuba proud yabo kubyishimira. Sindamenya neza iyo nyungu iyo nyungu bundi ibamariye iki. Iyo nyungu mwebwe kuba muvuga ngo turakagara muri ino mwarahunze, mushatse kuvuga iki? Ntimpumva leta yawe hayikora neza, genda ubasange baje kuguboho icumbi. Sinumva ukuntu umuntu yanyirukana mu gihugu canje camzaye. Basogokuru barenze 5 barahavukiye ukahanyirukana, hanyuma kagushigikira gutese, kagushigikira gute? Iyo ababyibuza none waruvuze ngo utugara twose aho muri Afrika bano bimpunzi mu bihugu bitandukanye harimo Uganda, Rwanda no Burundi na Tanzania, ngira ngo habaye abandi, mukavuga tutugara twose muhawe uburenganzira bwo kuza gutura iwanyu, kandi muzashirwa n'uburinzi, ariko mukomeze mutuke bene wanyu, mukomeze mwamaganiza bene wanyu bavuga. Aho ngaho ni sawa, aho ngaho twese twoza tukabutugara, tukabashigikira muduhaye kwishura, tukizana mukaduha gutura natwe nkuko namwe mutuye. Murabizi ko muri Kongo hari amoko amwe atazakorwaho n'indakoreka. N'indakoreka amoko amwe, andi noneho yo kwica, gufunga, kunyaga,
iyo mutisha abantu mwababuze mwica inka zabo. Ese uko inka nayo ivuze iki kuri wowe, igutwaye iki? Inka gusa ngo nuko ari y'umunyamurenge. Utubwara rero ahantu muherereye message yanyu, ni muhunguke mutaye musubire iwanyu hari amahoro. Mwende muje gusapotinga leta yanyu ibaho ubuhungiro, muture mumererwe neza. Hari message nabonye ku rubuga ejo bundi, umugabo umwe n'umusore ntaraba umugabo nyine mukuru, n'umusore nkuko kwacu karama avuga ngo ndi proud, ngo I'm proud of Akagara. Uri impunzi, uri proud y'Akagara, uri impunzi. Umuhungu wa Mobutu twamwishimiye, kandi ikaze uze ufatikanye na bene wanyu. Abakongomani twese turi bamwe, uze ufatikanye na bene wanyu, uze muhane ibitekerezo, mukorane n'urugamba, mucungura igihugu, mubohora igihugu, mucake zino nkozi z'ibibi, zino zimena amaraso buri munsi. Twebwe dukeneye baguma kwiyunga kuri AFC, M23, dukeneye komeza kubiyungaho, dukeneye kumva inkuru nziza n'abari muri leta, namwe bamwe muyivemo rwose, muze mudufatikanye, igihugu cacu kibe kizima. Umuturage umupfurero azagira irangamuntu iriho amazina yiwe, umunyamurenge agira irangamuntu iriho amazina yiwe, apana ngo uyu ni Mututsi, uyu ni Munyarwanda, uyu si Mukongomani. Ibyo ntaco bimaze. Dukeneye ko ari amoko 220 ari muri Kongo, twese tuzaba abantu bamwe, duhahirane, dusabane kuko byari bimeze mbere. Twarabakamiye nubwo mwatwishe murabizi, nubwo mwatunyaze murabizi, ariko ubumwe nizo mbaraga. Kongo ni igihugu gikize muri Afrika rwose, ntawutinya kubivuga, habe n'abazungu barabizi, baza babibona kuri yaso urukundo babakunda. So urukundo babakunda rwose, nico babakeneye, no mara kukibona bazobica. Abazungu banga umuntu ugira ibitekerezo byiza. Ibyo basankara bakorewe turabizi, ibyo ba Lumumba bakorewe turabizi, ibyo ba Kadafi bakorewe turabizi, nubwo tutari duharika amateka azabivuga. Ese byo Kadafi ni wejo bundi, ibyabaye byose banga umuntu ufite ibitekerezo, banga umuntu uharanira iciza, banga umuntu urwanya ikibi. Iringa ni rinini. Turashima Imana ikomeje kurinda abanyamurenge ndetse n'inshuti zabo. Turashima Imana ikomeje kurinda AFC M23. Turashima Imana ikomeje kurinda abana bari ku rugamba, abana bacu, bakuru bacu, baonkire bacu, abanyamurenge bose bari ruguru. Nukuri Imana ikomeze barinda, kandi Imana ikomeze bishimire, mukomeze mutere imbere, mukomeze mwishimirwe n'Imana, mukomeze Imana ikomeze ibimane, komeze ibimane mu byo murimo, ko turabasengera cyane kandi turi kumwe namwe. Icyo umuntu ashoboye muri kagikore, ushoboye kurwana agenda arwane, ushoboye amasengesho agomba basengere, ushoboye zino ntambara za social media akomeza zikore. Icyo umuntu wese ashoboye mu guharanira kwishira ukizana kwiwe akomeze agikore. Rero turabashimiye kubana natwe, kandi turabakunda, mukomeze mubane natwe. Amahoro mu mutima, amafaranga mu ikofi. Turabakunda cyane. Ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao ciao, bye bye.